Assalamu alaikum. Tezjare öz için Ulantu'da urmatlı görarmanlar. Bugün 19 fevral 2025 yıl. Jekşembi gün biz adattagıday çoң koylar tarapka öttük. Oş Uçkun mal bazarı. Barыңızдарда белгилүү болгондой түштүк районунун эң чоң базар. Шаарга жакын Ош шаарына. Ошо кармалган кочкор канча дедиңиз? Койба? Канча? 32 миң, а? 32 миң деп шо койду. Канча тишкен тиши? 6 тишкен, а? Шо 6 тишкен. Мактуу көрөрмандар. Чоң кочкоруңуз канча дедиңиз? 45, а? Булар Бишкектен келип тур. 45 миңден дейт. Тандашы аркыл баасы азыр бир орточо караны 14 миңге алып чыгып кетти базар. Мына ушундай болгон баада, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөңүздөр болот. Assalamu alaikum. Kançadan dediniz? Yok, sizinki de bolsa kalmay olur. Ben az boyu alsam. Ayt yapan. Bavul otağı kançadan beri tası var? Yok, Kançada otasın alarda aytıp koyun bağısın? 40'tan buraya. 40'tan, ha? Çoğunlar, koşkorlar 40'tan. İşlerini sorayınızdan boş emesken. Assalamu alaikum. Kança dediniz? 40 ming, ha? Yaşı kança tiş? 2 tiş. 40 ming soğuk. 2 tiş değil. Bunu paradan sıkanda var. Özüzlüklerle? Özüzlüklerle koyulardan değil. Koçkorun bağısı şunday. Siz kança dediniz? Bir, ha? Bunun tişi kança? Buldu öyle şunday mı? 2 tiş, ha? 2 bir iken. Bunun öyle bağısı çok. Kançadan bol dalındı mı? 40. Bunlar böyle soklattım. 40 milyon aldım. Assalamu alaikum. Kança dediniz? 100 lira. 100 lira, ha? Bu qaysı parada? Araşan, ha? Iceberg'in balası var. Iceberg'in balası. Başını beri vurup koymuş. Iceberg'in balası değil. Kançaga geldi vermediniz? Sırayla, ha? 100 ming deydi şu koçkorda. Oңдугудагы бийиги канча? Өлчөбөдүңүз, а? Бирок узунлугу дагы узун экен. Салмагында билбейбиз, узунлугу дагы узун экен. Жакшы коçкор экен. Содаңыздар дерсин. Сиз канча дедиңиз? 45 миң. 45 миң дейт şu koçkorда. Канча тиши? 4 тиш, а? 4 тиш. Ооба. Номерді қалтырасыз ба? 505 16 40 85. 505 16 40 40 85. 85. Қызыққандар болса. Атыңыз кім? Замирбек. Замирбек деген ағаға байланыс өткесіздер. Осы көріңіздер, ұматты көрермандар. Қанша тіштерді айтпадыңыз, а? 4 тіш, а? 4 тішкен айтты болады. 4 тішкен. Арқа жақтарынан дағы көріңіздер. Құйрықтары дағы өте жақсы екен. Iceberg degендин баласы дейт. Жүндөрү да өтө башкача экен. Сонун экен. Арада коткорлордон экен. Урук алып, эне кылсаңыздар болот. Алып койго койсо. Содаңыздар дерсин. Алармандар болсо ушу койго кызыккандар болсо алыңыздар.
Assalomu alaykum. Qancha dedingiz? 60 ming. O'zingizning qo'chqorlardan bu? 60 ming. Hisar mı? Hisar aralashgan ekan. 60 ming. Savdolar dersin. Assalomu alaykum. Qancha dedingiz? Qo'ysin. 50 mingdan. 50 mingdan. 150 ming. Yaşı qanchadan bular? Qanchadan? 4 tish, 6 tish ha? Qaysi 4 tishing sen? Mana bu. 3 tish shu ekan. Narxlar 6 tishdan. Savdolar dersin. Tez zarya. O evde varken bir son koyuyor. To'g'ri hazratlar zaylani bor. Assalomu alaykum. Qancha dedingiz qo'chqorlar? 55 ta. 45 ta. Tishlari qanday bo'lib qoldi? 4 tish, 6 tish. 6 tish ha? 4 tish. 45 ming dedi şu qo'chqorlarda. Siz qancha dedingiz? 40 lirada otağız. 40 lira tutsa, 40 lira tutarken. Tishlari qanday bo'lib qoldi? İşte 4 diş. 4 tish o'qotan ha? 4 tishdan deb o'qotan. Odamlar bersin. Çoğunluğu çoğun muhtaç çoğunken. 100'lü qo'shqorkan ha? 100'lü qo'shqorkan. Assalomu qancha dedingiz? 45 deyapmiz. Kami bor. 5 ming. Qanchaga so'radi bermadingiz? 40 ga so'rab tur shuni. Erishib turibman. Biramanda. Ko'ringizlar, tezda so'm ekan. Qaysi nimadan bu? Qarodas. Arabası koştu. 105 ming ha? Bozordan oldi qardi. Yo'q, uydan olgan. Qo'shtinikidan olganmiz. O'z malına sat olgansan ha? O'z malına sat olgan ekan. Qaysi kanal? Tez zarya. Qancha kilo chiqdi? Kilo topmadingizmi? Yo'q, topmadim. Shu 100 tebas chiqadi. 100 ming chiqadi. So'dan bersin. 22 ming nasıl? Soluq bu. Yok bu piçma, buna qo'chqor aka. Ha, mana pichmal. Pichmalingiz qancha? Piçma 35 ming. Tishi qancha? 6 tish 35 ming dedi. Shu qara pichmal ekan. Pul qo'chqor ha? Bunda qo'chqor 35 ming so'm. 35 ming so'm deydi. 4 tish. 4 tish. 35 ming so'm. 4 tish. Ko'ringizlar, hurmatli ko'ringizlar. So'rabsiz, she'rlar so'ydi. Qaysi bu oltat? Qancha berdi? 33 berdingiz ha? 33. Jashi qanday o'qyaptimi? Jashi qanday? Tishi. To'garak bu. To'g'rak bo'lib qoldi ha? Bola yosh bor. To'g'rak bu to'g'rak bo'lib qoldi o'sha g'arib qolganda. Bo'ldi da. Bo'ldi. Pularingiz qanchadan? Cho'nglar. Bular 70 dan. Cho'nglar 70 dan. Ko'ringizlar, hurmatli ko'rarmanlar. Qo'chqorlar shunday bog'da. O'sha aka shunga. 70 dan. Chiqaraymi orasidan? Yo'q, ko'rinib turibdi, bo'ldi chiqadi. Ama dumbasi yo'q, kaltaroqmidi. Qanchaga berilasiz? Yaqinda aytmaysiz daha. Ben aytdim bunga 60 kiloga chiqib berdi. Savdolar desin. Bozor shunday. Hurmatli ko'rarmanlar. Assalomu alaykum. O qancha dedingiz? 50 ming. 50 ming. Tishi qanday tish? 4 tish ha? Pulchi? Qo'zi ha? Qancha dedingiz buni? 35 ming. Qo'zini 35 ming qarani. 4 tishga. Bolalar shunday. Assalomu alaykum. Qancha dedingiz o? 35. 35 mi? Yaşı qanday? Yaşı yoshda, iki tishda bu. İki tish mi? Ha. Boqsa ham bo'ladi. So'ysangiz ham bo'ladi. Ha. Yaşı. Sobalar desin. Qo'l uzun. Qanchadan dedingiz siz? 35. 35 dan ha? Yaşlar qanday? Tishlar. 4 tishdan ha? 4 tishdan. Sodanızlar desin. Qaysi kanal? Tez zarya.
Qancha dediniz? 45 kilo. 5 kilo. Qancha yaşı qancha oğlum? 4. 4 dişe. 4 dişli. Bu janındagi soluq bu. Bu 2 kişi kaçtı. Ha, bu da qo'sqara 2 dişi. Ha, yaş qo'z ekan. Buni qancha dediniz? 30 kilo var. 30 kilo var. 22 jarımga berdi. 22 yarımga bermediniz. Ha, real yuvası 22 mingga berdi. Qashqani qancha dediniz? 50, 65. 65 ha. Qanchaga so'rab bermediniz? 50 ga. Yaşı qanday bu? 6 diş deydi. 50 ga. Boğazı şunday. Sizniki qancha dediniz? 38. 38. 38 deydi. Pazarda çoğun qo'ylar, qo'chqorlar tarafda bo'lasiz. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Qancha sotasan? 200 ming so'm. Qaysi nimalar bular, qoradalar? Tez zarya. Afgan mı? Afgan. Tez zarya. Sodan neredesin? Bunların dişleri qanday olub qoladi endi? 6-8 şeker. 6 diş, 8 diş ha? 6 diş, 8 diş deydi. Öt ko'tarish ha? Amçılar vardı. 6 diş, 8 diş deydi. Öyle caktı ekan. Qo'ylar jaqdi o, puli jaqmadi o. Qo'y, yarashadi. Qanchaga soda oldu, aldın değil mi? Birarta. 40 so'mdan birat so'rab 340 ming euro. 340 Ha, so'mdan demesi ha, живой veske var. Ha, 340 so'mdan ha, sonday. Живой veske deydi. Живой veske 340 so'mdan deydi. Жақында айтпайсыз, қаншадан бересіз? Сұрай бересің aka? Жоқ, айтып қойсаңыз біз. Жақында. YouTube'дан тартып келтеміз біз. Өзіңіз албайсыз. Bildim aka. Бағасын айтып қой, Бағасы olsa 100 bin so'm kem var dedi. 100 ming so'm kем бар, o'sha жақында. Yo'q, yaqini. Bereriz aka, endi. Bu жақсы дағылтау. Ova. Етке сауатау онда. Ova. Etke ошондо 48 bin so'mdan ma'qullarga yaqishmasin aka. Menga emas. O'dis. 48 ming so'm. Shunday bo'lsa kerak aka. Shu yoqda o'dis. Hozir bog'lab sotgan qo'y. 300 mingdan. Şeyiniz mi? Qanchadan beresiz dem bağa? Qanchadan beresiz? 80 mingdan mi? 80. Abi, sodan ardesin. Şu bala 80 ming dedi. Hazır soda oldu atken 350'den живой veske aldı. 360 mingga satarman surab atken. Sodan ardesin da? Pazar şunday, hurmatlı көрерmanдар. Biz şunday жыйынтықтайбыз. Sizden сұрадық осы еді? Сұрадық қой. Қосқанымыз қанша дедіңіз? 60. Жашы қандай? 4 диш. 60 мың. Парода сөз өткілерден не? Odağınız versin. Siz қанша дедіңіз? 60 bin son diye yapayım. 60 мың siz daha. 42 bin son kılada. 42 мың sonға бербедіңіз. Bir var. Dişi қандай? Қозы var. Şu 4'teşer bu oldu bana. 4 dişi қалды. Bu oldu. Odağınızlar versin. Урбатты көрермандар үшін біз жиынтықтайбыз.